Niti jedna politička organizacija u Republici Srpskoj ne treba da učestvuje u prijevremenim izborima, rekao je ovo predsjednik PDP-a Draško Stanivuković nakon sjednice predsjedništva stranke. Mi ne želimo da priznamo pravno i političko nasilje nad bilo kojom ustanovom i institucijom. Naš principijelni stav da se nije trebalo odazvati na sud u prvim koracima, sud BiH u pravnom i političkom suđenju, je stav da mi to tako ne prihvatamo. To je naša borba. Stav da nijedna politička organizacija, nijedan pojedinac, nijedan građanin ne treba biti kandidat. Ide u prilog da mi ne priznamo da se Srbima, srpskim predstavnicima, našim ustanovama, našim institucijama, onim nadležnostima tako skida kapa, skida glava i eto tako neko dođe sa strane i to uradi. Ukoliko ne bude moguće spriječiti održavanje prijevremenih izbora, Stanivuković smatra da sve političke organizacije trebaju sjesti i dogovoriti se oko imena jednog kandidata. Smatramo da bi to u ovoj situaciji bio najbolji mogući odgovor. Zašto? Pa političko Sarajevo, sami politički proces od sudija, od stranaca nelegitimno postavljenih, kada bi vidjeli da bi srpski odgovor na to bio izbori sa jednim čovjekom kompromisnim i zajedničkim, šta bi suprotno značilo? Ono što mnogi nude. Izađe jedan blok sa kandidatom, izađe drugi blok, opet se svađamo, opet se optužujemo, opet trošimo javne resurse, opet idemo u kampanju i opet kampanja za 9 mjeseci. Sluditi narod, proces, sve staviti opet u politiku, napraviti dodatne podjele.